Hadu sangut gi koidi ke Shillong District Jail Klayabet yok yang jingpang COVID-19 hapa patok kentup yaki arngut gi koidi ki bidang susha kem dang sen haki pulet. Yakini ki koidi la test positif daka rapid antigen test. Badang sule dang hakini khindat sengi balalit no bat mentah kidang ap satang ka test result jongka RT-PCR dan petik na susu. East Castles, Hispa Afsal, Lai di Armed Forces, Paramilitary Forces, Lai Pusam di High-Risk, Iway di Sarikis, Iway Health Worker, Iway di Napok Jail Road Cluster, Iway Napok Madam Beting Cluster, Iway Napok Lai Cluster, Maulai Food Mauri, Nyam Pusam, Penthorba Cluster, Sao, Lingkar, Iway, Soksun Cluster, Iway. West Garo Hills, Arfundrew, High Risk, Arfusam, Health Worker, Iway. Ribhoy, Sam, Armed Forces, Paramilitary Forces, Iway, but High Risk below South. East Garo Hills, Sam, High Risk South, Health Worker, Iway. East Jainta Hills, South, High Risk Lai, but the factory to Branapo, East Jainta Hills, Iway. South Garo Hills South jadi high risk case, West Jainta Hills South jadi high risk, North Garo Hills Iway jadi high risk case. Positif, but sudah itu dibuat. Iong ba, ki long positif haugnai September, tegi la declare ki kebakat ki negatif hau 100 tarik September. Teman hakani pada bakibun hau positif case satu kita dibagi kendu, digibun. Atau kan ngut kuma laingut ye tigini ibro expose mi test yang kini kita anong negatif tu kita yung yo positif yang itu tegumong ilada mo mucha ba teng ini virus udang shed lane udang ni udang virus banyak kata ke bukiong ba dani test yang kilong positif ni syam kilong positif begini pada kimdam center atur bagi yo ikat ke jengkang COVID Indonesia kimdam center kadang ibu iki bagi institution iklambo iki bagi jadi kita juga study kadang ya tinggi 4 km tambah ni isolate iki